Ramogi TV, Migori. Ramogi, odiochieng makawuono piny mangima yango odiochieng dho Kiswahili. Oganda mathoth ne ochokore Fort Jesus Mombasa mar yango odiochiengni. Kae ne otime nyisruoge mopogore motenore gi Waswahili kochakore kuom tuke, chiemo kaachiel kod moko kuom gik mopogore mane Waswahili tiyogo. Kata kamano ne gikoni en midhiero ni thoth timbe kod kit Waswahili dhi karumo, omiyo gikoni dwaro nitiere mar chiero moko kuom kido makamago. Kiswahili en achiel kuom dhok 10 ma iyango e piny mangima. Kwa hiyo leo ni siku ambayo tunaenzi lugha yetu ya Kiswahili, tunasherekea utamaduni wetu, lafdhi zetu, ni lugha ambayo ni tamu sana. Kwa hiyo kama Mama County leo nimekuja hapa tuweze kutembea, kuonyesha ishara kuwa tunaenzi lugha ya Kiswahili, ambayo ndio lugha ya taifa katika mataifa mengi ya East Africa. Ndio lugha ya pekee katika hizo 10 kutoka Afrika. Ni lugha ambayo inatuunganisha, na kitu cha kwanza ambacho kimetuunganisha sisi, imetuunganisha na jamii. Kiswahili ni lugha inayozungumzwa na watu wengi Afrika Mashariki na ina uwezo wa kukuza amani, utangamano na maendeleo.